لله الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit ibn puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat ibn salam pa Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yarini sabyaun in program sin Markaz Al-Iman. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, in topic sin gurutan niyo, amo in pamogbog sin sunnah, ikasudsulga. Itukbal ko kanya, falyatafaddal فضيلته مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع سبل أصحاب الجحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تلقوا عن الدين وبلغوا للمسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mattanto nagsabda in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing hadis kay riwayati Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Daw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Ingkatan ummat ko lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makasud sila param sin surga. Amo rin di makasud param sin surga, hindi mabaya sumud. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Isyu hindi mabaya sumud param sin surga ya Rasulullah. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Isyu lang si Nabi Muhammad, in nagtaat kako, makasud siya param sin surga. Iban hisyu in sumulang kako, mattanto di siya mabaya sumud param sin surga. Demikian nasabut muqaddimah sin kita nyo kainah dengan hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bogbogin niyo kawaanin sunnatku, iwan kawaanin sunnat sin khulafa'ur rasyidin. Sunnati Abu Bakar, sunnati Umar, sunnati Utsman, sunnati Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia dua hadis pengajian dah kulak makawa sing kita nyu. In pengajian makawa tarin dia hadis ini, bang kita na maugbuga sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasurun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sin surga. In pamaugbog hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikasud palam sin surga. Hasupaya kahati hantin maudu ini, in pengajian ni sabutun na minupat sa lagu-lagu atau akan sa halga-halga luminay sin pengajian ini. In panagnaan, uno bahayin pagyan ng sunnah. Ini karwania, uno baha in dalil pangdaakan dengan Allah Ta'ala, iban dalil dengan sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amu in mawajib in subay na tu bogbogan in sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini katunya, uno baha inupamahan sin mga kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin bang tahinangun hikasud ta palam sin surga. Ini kaupat kahinapusan niya, uno baha in pagyan ng surga, amuin tiyataka masin Allah Ta'ala, hamanga sila na magbog sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In panagnan pahamon sing kita yung unuhain pagyan ng sunnah. Amuin iyan kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Unuhain pagyan ng sunnah. In sunnah na ikhtilaf in mga ulama. Hatungod sin ma'na niya. Law sin ulama lugha
as-sunnatu tutlaqu ala at-tariqati al-masluqah. Impagyan ng sunnah, siya nalong niya in lalabayan. Lalabayan at tawakandaan. Paglawayan si manusia. Adapun in ulama, mga sila ahlul hadis, impagyan lang niya sunnah, kullu ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Impagyan ng sunnah, uno-uno amo insyang dulmon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denga hilalaungan maun pakakahinang atawakan maun patakrir amo injima to waktu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayun siya naglang atawakan uno-uno denga mga sifat bang inya to siyan digmat to pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pagtawag kanya sunnah long sin sila ahlul hadis. Long isab si mga sila usuliyin impagyanon long niya sunnah aqwalun nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairul Quran wa af'aluhu wa taqriratuhu allati yumkin an takuna dalilan li hukmi syar'i. Impagyanon sunnah long si mga sila usuliyin amuna inhilalaungan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugan deng ha Quran iban sin kakahinang niya iban sin takrir niya amu in manjari hinangon dalil sin hukuman syara sin agama Islam. Law sin mga fuqaha pagyanon lang niya sunnah ya kullu ma thabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun mafrudan wala wajiban. Pagyanon sunnah hamanga sila fuqaha amu in may nga ta ilmu fiqh ingkatan law niya kakahinang amu in kya baita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pagtawag kanya sunnah apabila bukunin hukuman niya wajib atau akan fardu. Bang in hukuman kya baita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hukuman niyan bukun siya fardu iban bukun siya wajib in pagtawag kanya sunnah. Kasi sambayang duha, sambayang tarawih sunnah kan nila yattu sa bukun wajibin hukuman niya. Ulama aqidah impagyanon lang niya sunnah hadjun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi usulid din wa ma kana alaihi min al-ilm wal amal wal huda wa ma syara'ahu aw aqarrahu muqabilul bid'ah wal muhdatsat fi ad-din wa qad tutlaqu as-sunnah aidan bi ma'na ad-din kullu. Law sin sila ulama aqidah impagyanon lang niya sunnah amunin panghindo sin agama Islam sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahin doon hapunan sin agama doon naka hakakahinang niya atawa kana ilmu niya atawa kana hilalaungan niya maka jarire sa pagmaanahon sin sila ulama aqidah pagyan sunnah siya na law niya insimulang hakakahinang bid'ah atawa kan man jarire sa maksurun nila hamaksud lang niya sin sunnah amu in nasabot ingkatan agama atinin agama katiluangan sin agama Islam in pagtawag kanya sunnah amoy atubang hamanga sila ulama aqidah hangkan namang imyan mga sila fuqaha sunnah bukun sunnah hamaksud pagbahasa sin mga sila ulama hadis sa mga ulama hadis sibulen hukuman wajib atawakan sunnah bang inyan kaya baita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahinang niya atawakan kaya pamung ni pagtawag sunnah sibuda wajib atawakan bukun wajibin hukuman bang inyan nahinang si Nabi Muhammad ni pagtawag sunnah hamanga sila fuqaha impagyan ng sunnah hamuin bukun in hukuman niya wajib unubahan pangdaakan ng Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin parkala ini hamuin pamagbuga sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sin Allah subhanahu wa ta'ala سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. Magtanto lang sin Allah Ta'ala in kaunan sin hilalaungan sin mga sila bariman apabila sila tawon sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya amu ini panghukumin hukuman sin Allah Ta'ala iban sin hukuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dainun kanila in pamung sin mga sila bariman sami'na wa ata'na diungog namo na iban nagtaat na kami hati niya
Imang sila bariman, apabila kaingatan nila hukuman niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, iban ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mamarahikan nilang karungukan nila sadya. Ba't malaymkan, hinhinangon nila magtaat sila, magpatibaba sila, pahukuman sin Allah ta'ala, iban pahukuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haruing aya lang sin Allah ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Pamungan kanila ya Muhammad, banging kaawanan niyo, malasa kamu pa Allah Ta'ala, agad kamu hakakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baubugin yung sunnah si Nabi Muhammad. Bukun kamu magdawa sadya malasa pa Allah Ta'ala. Sa bang kamu mattan tuod malasa pa Allah Ta'ala, agad kamu hapanghindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intong bas dengan Allah Ta'ala, yuhibbukumullah, kalasahan kamu sin Allah Ta'ala. Imaanin mga silari magada sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sila makasudda hindi niya pagyanon sin Allah Ta'ala, yuhibbukumullah, kalasahan kamu sin Allah Ta'ala. Arukaing aya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, may yuti'ir rasula fakad ata Allah. Bangkaw nagtaat pa Rasul, mattantud na kapagtaat na pa Allah Ta'ala. Ang kanin ayat sin Allah Ta'ala, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Laong Ibn Abbas, man ata Allah wa lam yuti'ir Rasul, lam yuqbal ta'atahu. Farman sin Allah Ta'ala, pagtaat kamu pa Allah, iwan pagtaat kamu pa Rasul niya. Narak kita nyo magtaat pa Allah, iwan pa Rasul niya. Laong Ibn Abbas, isiyo-siyo nagtaat pa Allah. Sa kaliwayron siya nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di datay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtaat niya. Harukayang aya lang sin Allah ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wal rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya kamu mga bariman lang sin Allah ta'ala, pagtaat kamu pa Allah, iban pagtaat kamu pa Rasul niya. Iban pagtaat kamu hakana Qur'an niyo. Iban apabila ang pagbaalihan niyo hatungod sin agama, balik kamu pa Allah, iban balik kamu pa Rasul niya. Bang mattan in kamu na mamarat saya pa Allah Ta'ala, iban na mamarat saya pa adlaw akhirah, amuyat tuin hikarayaw kanyo, iban amuyat tuin sarayaw-rayaw lalaungan. Haruking aya lang sin Allah Ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Uno-uno impiara tong kanyo sin Rasul kawaan niyo. Iban uno-uno impiaan iban niya. Layo ini. Dan dihay ni kewajiban kita nyo magtaat pa Allah Ta'ala. Labi awlana. Kewajiban daysab kita nyo magtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imma nga sila karasulan. Labi awlana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan piawajib sin Allah Ta'ala magtaat kaniya. Sababin siya yung suntuan pahinang marayaw. Sin Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suntuan sarayaw-rayaw Rasul piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman kita nagtaat pa Rasul, amuin piarasin Allah ta'ala, suntuan sin kita nyo, intong bas niya pasurong kita nyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, param sin surwa niya. Law sin Allah ta'ala, wa man yuti illaha wa rasulahu, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha, dhalika al-fawzul azim. Isiyo-siyo lang sin Allah Ta'ala nagtaat pa Allah, iban nagtaat pa Rasul niya, pasurun sila sin Allah Ta'ala palam sin surga, amin surga hasam simbay nila aun mag-anod sa pa hasam simbay nila. Dan dihay ni makaw tapangadjian in pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in hukuman ni wajib. Sarta bang natuhinang in wajib ini, amuin nagtaat kita nyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, jian-jian kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pasurun niya kita nyo palang sisurwa niya. Tamikyan na hadith din kan Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Kaya baita din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in agijaat malaikat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naim. Lima tunglaw ni malaikat maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kaunan niya natutug siya. Natutugin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di matumon kanay malaikat. Faqala ba'duhum innahu naim. Hinagisin din ang mga malaikat, mattantud natutug siya. Wa qala ba'duhum, inagisab singkay manandayin kanila din ang mga malaikat,
innal ayna naimah wal qalbu yaqzan. Mattantud lang yung mata niya natutug, ada po yung pangatayan niya bati. Faqalu inna li sahibukum hadha masalan. Inagi nila mattantud, insya yan suntuan, sisinguran. Fadarabu lahu masalan. Ubusan pa nila hinang example in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu misluhu kamasali rajulin bana daran. Inha antara niyan in saupamahan niya yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya siya law niya sa pantun amu in hambuk usog nagpatindog siya bay. Hambuk usog nagpatindog bay. Waja'ala fihi ma'dabah. Ubus na patindog man yung bay piatindog niya yaon. Biutangan niya halam simbay pagkaon. Aun man pagkaon halam simbay. Wa ba'asa da'iyan. Faman ajaba ad-da'i dakhala ad-dar wa akala al-ma'zabah. Wa man lam yujib ad-da'i lam yudkhil ad-dar wa lam ya'kul min al-ma'zabah. Usman siya nagpatindog simbay. Sarta biutangan niya pagkaon in lam simbay niya yaon. Nang daak siya dayang hamang nga tao manawag-tawag manginbayit. Manginbayit mon palam simbay niya yaon. Sarta hisiu-siu intimay masimpangin bayit yaon makasud siya palam simbay iban makaon siya simpag kaon halam simbay yaon isiyu-siyu sa binwayron timay masimpanawag tawag sintagda po simbay yaon nari siya makasud palam simbay iban di siya makaon simpag kaon halam simbay yaon. Faqalu awiluha yafqahuha. Ta'wilin nyo yan, turin hatin yato. Faqala ba'duhum, innal ayna naima wal qalbu yaqzan. Inagi sinambok rin kanila. Imata niya natutug. Ada po rin pangatayan na yan, bati. Faqalu, in ta'wil niya, laong nila, faddaru al-jannah. In pagbahasa unday di bay. Amuin piatindog, sinagpatindog kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin sulwa. Waddai Muhammad. Inarak sin Allah ta'ala manawag-tawag manginbayit papasurun param simbay niya na muna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manawag-tawag Nabi Muhammad diak sin Allah ta'ala. Bamutay may panawag-tawag sin Nabi Muhammad makasud ko param sin sulwa. Amuin tiya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah. Isiusin nagtaat kan Muhammad matantud nakapagtaat pa Allah ta'ala. Wa man asa Muhammad faqad asa Allah. Iban hisiu-siu in simulang kan Muhammad matantud simulang siya pa Allah ta'ala. Dan diha ni makawa ta pangadjian. In Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari siya sin sulga. Diak ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panginbayit ko. Pabay sa lingkat-lingkat piya panjari ko amunin sulga. Pahula sa lingkat-lingkat piya panjari ko amunin sulga. Panawag-tawag ko ya Muhammad. Baytay sila. Sinaunin sulga malingkat piya panjari ko. Sinaunin sulga tutungbasan. Hamanga ipon ko amoy naghinang sin amal ibadat sa dunya. Tungbasan ko sila sin sulga. Nahisiu-siu imyagad. Kimahagad apang hindu si Nabi Muhammad matantud pasurun sila. Sin Allah ta'ala panam sin sulga magbaya-baya na sila. Sin unu-unu amo intiataka sin Allah subhanahu wa ta'ala inahlam sin sulga yaw. May mga sila wayron timay masimpang hindu si Nabi Muhammad matantud di sila makasud param sin sulga. Di sila makaon sin unu-unu kakaon amo intiataka sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin dun halam sin sulga yaw. Ini karwalilayon sin kita nyo amuin mga kakahinang si Nabi Muhammad. Bunnal bahay kasultan nyo sulga bangkitan nyo simingud kaniya. Injawab niya huun bunnal. Sabab biyay ta ini si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mataurin kakahinang si Nabi Muhammad. Hangkan na suway to damin yung pagmuhut-muhutan sin kita nyo. Dapunin kaybanan yaon na matampalin sunnah. Matampal intutungbasan, matampaling karayawan himinang pasing kakahinang bukun sunnah. Gumanap pa, ibadat haagama. Ganapan pa yung pag-aagama sin ibadat hinang-hinang si manusia. Sa buton na ito yung mga sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin bang nato singura ni kasud tayo palam sin sulka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
puas din nga sambahayang fardu. Magsambahayang sa sinsambahayang sunnah. Sunanur rawatib. In sunanur rawatib, sunnah, dahil nun sambahayang piyapagad, doon hawak to sambahayang fardu. Piyapagad sambahayang fardu. In sunanur rawatib, kintaod niya ang putag 2 rakaat. Halam sinang karom ang kaadlaw, ang putag 2 rakaat. Inang putag 2 rakaat ini, in 4 rakaat, sambahayang unmo siya, hari pa katunay sambahayang fardu zuhur. At inari pa kahari pa kau sumambahayang sinsambahayang fardu zuhur, sumambahayang kau 2 rakaat sunnah, uus sumalam kau, uus sumambahayang naisab kau 2 rakaat sunnah, 4 taod niya. Ubus yat tu, sumambahayang kau sinsambahayang zuhur fardu. Puasin sambahayang fardu, sumambahayang naisab kau 2 rakaat sunnah, puasin zuhur. Hati niya, 6 rakaat na nasambahayang mo. Ubus yat tu sumambahayang naisab kau 2 rakaat ba'dal maghrib. Puasin sambahayang maghrib, sumambahayang kau 2 rakaat. 8 rakaat na katan. Demikian puas sambahayang isya. Puas sambahayang isya, sumambahayang kau 2 rakaat. Hangpu na katan. Ubus yat tu bang sumud din waktu sin fazar, sumambahayang kau sambahayang sunnah, hari pa kau sumambahayang sin sambahayang fardu. Hawaktu fajar, hawaktu subuh. Hati ni hang putag 2 rakaat katan. Sunnah yat tu. Sa in sunnah yat tu, kakahinang si Nabi Muhammad ikasud mo palam sin sulwa. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla 12 rak'ah tatawuan fil yawmi wal laylah, bana lahu bihinna baitan fil jannah. Isiu-siu law si Nabi Muhammad, innaka sambahayang hang putag 2 rakaat sin sambahayang sunnah, halawm sin hang karong iban sinang kaadlaw, patindukan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bay halawm sin sulwa. Ang putag 2 rakaat da. Ima sambahayang mahalam sinang karom ang kaadlaw, patindukan ko sin Allah ta'ala, bay halam sin sulwa. Ang kaadlaw sambahayang, patindukan ko sin Allah ta'ala, bay halam sin sulwa. Nabang kuno adlaw-adlaw magsambahayang ko, halam sinang kapito. Pito bay halam sin sulwa. Ipatindukan kayo sin Allah ta'ala. Halam sinang kabulan, pinanbay mo halam sin sulwa, katluan. Halam sinang katahon, na maintain mo yung pagsambahayang sunnah ini. Tuong gatos ka anuman bay halam sin sulwa, kay mo yat tukatan. Nabang ko 5 tahon nag-ibadat, hangpu tahon, kauhaan tahon nag-ibadat. Ininiway ron ta pa itungin sambahayang mo fardo. Way ron ta pa itungin ibadat mo haru kayong waktu. Way ron ta pa itungin sambahayang mo duha, in sambahayang mo tarawi, in sambahayang mo witir, in sambahayang mo tahajjud. Way ron ta pa na itong lendi. Way pa na itong isadakam, in haji mo, in zakat mo. Sambahayang sunnah sa dyan itong tarendi. Bang muyat tunahin ang halam sinang katahon adlaw-adlaw, tuong gatos ka numan bay. Patindukon kayo mo sinong Allah ta'ala ng sinsurwa. Ngayon si bay makusah rin diha dunya ini. Amuin usahan niya ang katahon, ikapahinang niya tuong gatos ka numan bay. Di siya makahinang. Ayaw bay malingkat. Bay sibi-sibi, kubo sa diyaw, di siya makahinang. Ang pandit to halam sinsurwa, amuin siyad dia kay mo sinallahu ta'ala, tumbas sadya sinang putag 2 rakaat sambahayang musunnah, dan di hadunya, in bay, bukun ordinary bay, hinangon kay mo sinallahu ta'ala sinsulha, bukun piyapan jareng hapatong, bukun piyapan jareng hakahoy, bukun piyapan jareng siminto, sa in bay, hinangon kay mo sinallahu ta'ala, piyapan jareng habulawan, iban deng hapilak. Subhanallah. Sabab din dito, subay tuod kita rin maglisu-lisu, singuran na tuing kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababin yan hikasud sin kita nyo palang sin sulwa. In hikarwa dahing paham mga kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikasud sin kita palang sin sulwa. Ikaaw sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makusog siya mag-istighfar, mamung si astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Inya tusun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya bayad asing kasahabatan amuin lingkod minsan niya sadya. Lingkod minsan niya sadya. In mapamung niya astaghfirullah. Di na mawa dahil nga makakapituan mag-istighfar in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maling ka rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya ampun na sinallahu ta'ala yung paradusan niya nakaw na iban sin nakahuli. Sa amin isang pabihat to, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mataod siya mag-istighfar. Kaya ba'y ta'adang ka Nabi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, wallahi law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi aktsaru min 70 marrah. Sapahan ko pa Allah law si Nabi Muhammad, matantudin ako, mag-istighfar ako pa Allah ta'ala, iban magtawbat ako kanya, halaw sinhang karum, hang kaadlaw, labi maka labi pareng ha kapituan pagbalik-balikan ko yung pag-istighfar kulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab din ito Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu amoy nagriwayat sin hadis ini, maka mataud-tud siya mag-istighfar alam sinang karom ang kaadlaw. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inni la astaghfirullah azza wa jal wa atubu ilayhi kullu yawmin 12,000 marrah. Sapahan ko pa Allah ta'ala lang Abu Hurairah, mattanturin ako mag-istighfar ako pa Allah ta'ala halom sin hang kaadlaw makahang putag dua nga ibo pagbalik-balikan ko yung istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihat yung tawad sin istighfar ya Abu Hurairah, malain kanin siya to sahaba Nabi Muhammad Nabi pero nabain kita niyo pangsopamin Nabi Muhammad iba sim kasahabatan, maka matawad sila mag-istighfar, ulang pa indusa magkahinang nila, ya ampun pa sin Allah ta'ala indusa, bang nahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun yung kita nyo bar dusa, ulang pa ibadat sim kita nyo, labi awla subay na to, pataurun in pag-istighfar na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uning karayawan niya, bang kita simimudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-istighfar, law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aktsaru min al-istighfar ja'ala Allah min kulli hammin farajan wa min kulli dayqin makhrajan wa razaqahu min haythu la yahtasib. Isiusiu law si Nabi Muhammad in matawrin istighfar niya, inangon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hakatan amuin ya angan-angan niya, dahil hakatan kasigpitan pawawon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan rijjikian sa sin Allah ta'ala, sin rijjiki amo hindi niya na mabista. Ini istighfar, ini farkala dakula. Ibadat sa lagu-lagu. Karena ikaampun sin Allah ta'ala sin pardusan sin kita nyo. In sunnat sin Nabi Muhammad din dihay ni, bang kita nyo nakasingod kanya, makasud kita nyo palang sin sulha. Istighfar sadya. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Tuba. Sulha in tutungbasan lang si Nabi Muhammad. Isu yung katungbasan sulha. Liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Isiu-siu in manusia amuin katukbalan sing kitab niya. Uus pag-ukab niya sing kitab niya yaun hadlaw akhirah. Amuin amal ibadat sing kita niya susulat si malaikat na diha dunya ini. Bang dito na adlaw akhirah, itukbal na kato hinang mumangiwan hinang marayaw na ka-record, nakasulat ang kitab yaon. Bang pag-ukay mo sing kitab mo yaon, mataodin kaya sulat si malaikat istighfar. Adlaw-adlaw nag-istighfar kaw, dumadlaw nag-istighfar kaw. Pag-ukab mo sing kitab mo yaon, mataodin istighfar nakasulat dito. Nang si Nabi Muhammad, bang upiagbak in kitab mo yaon, mataodin istighfar nakasulat halaw man niya. Nakasud ka palang si surga. Tungbasan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala surga. Sabab din dito mga tayo manghud na mga kami Islam, subay tuod in kita nyo magpataod sin istighfar fa Allah subhanahu wa ta'ala karnain ini. Bukun sadyahay kaampun sin pardusan sin kita nyo. Bukun sadyahay kamaap sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan nyo. Ba't malang kanin ini, ikasud na to palang sin surga niya. In sumunod ay mga kakainang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kaunan si Nabi Muhammad magpamisita siya ang mga tao na sa sakit. Pabilaon masakit, tibawon niya. Bisitahon niya.
Si budeng kaunan Muslim atau kan bukun Muslim. Tibaon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila aun masakit. Hangkan na aun day nga bata-bata nabisita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kaunan niya Yahudi. Doon marin Nabi Muhammad maray na mawapat yung bata-bata yaon. Nang si Nabi Muhammad kanya pamungko sin la ilaha illallah. Imato din bata-bata kan ama niya. Laong sin ama niya ati Abul Qasim. Pagtaat kaulan niya kan Abul Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namung Nabi yung bata-bata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iabutan siya sing kamatay nakasud siya para sin surukan. Sabi sa sin pagbisita si Nabi Muhammad, at aw nasa sakit, nakasud pa kami Islam. Pagsud pa kami Islam, iabutan siya sing kamatay. Hakahinapusan, nakapamong siya sing kalima la ilaha illallah. Ang panong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah, dakhala jannah. Isiyo-siyo yung kahinapusan, sin kabuhi na makapamong siya sin la ilaha illallah, makasud siya parang si surga. Pagbisita sadya, hataw na sa sakit. Kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala hadisul Qudsi. Kaya baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala mamungha adlaw qiyamah. Mamungha anak Apu Adam. Law sin Allah ta'ala yabna Adam. Maridtu falam ta'udni. Ya kau anak Apu Adam nung sin Allah ta'ala. Nasakit ako lang sin Allah ta'ala. Way mo ako bisita. Nasakit ako lang sin Allah ta'ala. Ya kau anak Apu Adam. Way mo ako tibaw. Mamungi mano siya dito adlaw akhirah. Ya Rab, kaifa ha'uduka wa anta Rabbul Alamin. Ya Tuhanku, biarin ning katibaw ko kay mo. Biarin ning kabisita ko kay mo. Sinin ikaw Tuhan ikaw sing katahan alam. Mamungin Allah Ta'ala, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Wairon mo kakiaingatan. Inipon ko hikuan na sakit, wairon mo siya bisita. Nasakit inipon ko, wairon mo siya tibaw. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Wairon mo kakiaingatan lang sin Allah Ta'ala. Bangkaw na misita kaniya, ipagbak mo ako rin dito at. Subhanallah. Ipagbak min Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkaw mamisita hataw na sa sakit. Hangkan na malago yung karayawan niya ini. Kaya riwayat Imam Muslim, hakitab sahih, dahin kan Thawban, dahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, Innal muslima, idha aada akhahu al-muslima, lam yazal fi khurfatil jannah, hatta yarji. Matantulong si Nabi Muhammad in Muslim, apabila siya mamisita tay manghud niya Muslim, mamisita tay manghud niya Muslim na sa sakit, in siya halam siya pag-usaha, sinusaha halam sin surga, sa hingga makabalik siya pabay niya. Lukay mo hapanawan yan, lukay mo na mamisita hataw na sa sakit, in ikaw nag-usaha, ikaw sinusaha halam sin surga, sa hingga makabalik ko pabay mo. Malago yung karayawan niya. Demikian hi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Diungog na nagsabda yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lang si Nabi Muhammad, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Wa in adahu ashiyatan illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Ang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayron deng ha Muslim mamisita siya patay manghud niya Muslim na sa sakit, hawak tumahapon hawak tumay naat bat malaingkan salawatan siya sing kapituan ngayo malaikat sampay pawak turum. Iwan wayron deng ha Muslim mamisita siya tay manghud niya Muslim na sa sakit, hawak turum bat malaingkan salawatan siya sin kapiton nga imo malaikat sampay nasadya abutan siya sin waktu may naat si masalawat kanin malaikat
Iban tumbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin tutumbasan haram sin surga. Hindi ni makawat na pangadyan. In pagbisita sadya tauna sa sakit. Ini sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang mo ini nahinang ikasud mo palam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan dahil kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikasud palam sin surga. In kaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maulong siya malasa siya mga anak ilo. Mag-ipat siya mga anak ilo. Sarta biyaitaan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyaitaan kita nyo si Nabi Muhammad. Bangkitan nyo mag-ipat ha mga anak ilo. Ikasud na ito palang sin surga. Sunna ini si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law si Nabi Muhammad, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. In ako ibal sin mga sila nag-ipat anak ilo. Mag-akad kami lang si Nabi Muhammad dalam sin surga. Hati ni kasud mo ini palam sin surga. Aw nang bukusog kaya ba'y takisa. In kaunan niya na nakainop siya. Haram sin takainop niya yaon. Yagbak ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law si Nabi Muhammad kaniya, akhbir fulan ibnu fulan al-fulani annahu min ahli al-jannah. Baita ilang niya hikuan, anak hikuan, in siya tausulwa. Amay tintiya kainop niya. In sa kaula-ula, naraak siya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papabaitaan in usog yaon, sin in siya yung tausulwa. Pag-abot man lang niya may na at nakabati na ako. Ingan sin usog amo inbiyay ta kako si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam sin takay no pukya dupahan. Sumugawa lang niya. In takay no pweto takay no bunal tuon. Sa bamut ya kay no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin kita, amuin dagbus niya. Amuin kaya sipat. Sin mga ulama. Kaya sipat, hakitab. Kitab sahih. Sipat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkataon niya. Ang paamuy at tinatakainop mo. Matantubun na siya yato. Sabi ng syaitan, di niya maparagbos. Indagbos si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di niya masirok sindagbos si Nabi Muhammad. Di niya kasinguran, amuin singuran sin syaitan, indagbos si Nabi Muhammad o si patakainop kay mo. Di makasingurin syaitan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanda bang mutya kainop, Nabi Muhammad matantod siya yan. Pag-abot man lang niya may naat, di ko nakatumtuman mangisyo yung tauyat to. Isyo yung ngan sin tauyat to. Nanasusa siya. Sabi niya, to amanat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-abot na isablong niya duwa yung doom, tiyakainop ko na isab nagbalik yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inagi si Nabi Muhammad, biar sinagi niya panagnaan. Baita ay hikuan, anak hikuanin siya tausuluha. Pagbati ko lang niya, naglag na ako ang isyong tawin eh. Nangasubo na siya halam sing kauman bang isingan sin usog ini. Way nung makaingat minsan ang buo. Liag ni ning kangan-nganan, lawawon nin adres sin tawin ni niya kabakan. Lando to nasusin usog ini. Uno hinang niya nagpiyataon ning pagsalawat niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsalawat siya Nabi Muhammad. Sarata piyak usog nin dua po Allah subhanahu wa ta'ala. Maman kabakan nin usog ini. Amin usog piyak palawag kanya si Nabi Muhammad. Papabaitaan sinin usog ini tausuluka. Limu kay man lang yung pilaadlaw. Bihato na sa diyang kahalan ko. Naglawag na sadya ko sin usog ini ko rakabakan. Di matungin hamok doom na nakainup niya sabsiya. Halang sin takainup niya. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baitay hikuan akhbir fulan ibnu fulan al-fulani. Baitay lang niya hikuan, anak si hikuan, taureng hakuan.
ang pabiyita na kanin address in lugar sin tauyaon. Kaya bay taman kanin lugar, oy siya nagduwaro, timulak siya. Liyawag ning kauman yaon. Nakasudman siya param sing kauman yaon, piya nga subo niya na bangon makakilaha usugin ni. Piagbak ning pangdaigbay sin usugin ni. Sarta iba na siya matupabay. Doon man nakulong niya halawang, haupunta, kimuko na siya sinlawang. Sampay nakawa ng usugyaon, sampay nagsalam na sila. Doon man niya subo niya. Kaya ngatan mo lang niya ikuan ini, ngan sinusog ini. Lang niya huon ako na sa ini. Pagkita ko lang, yung dagbos niya, ba't normal manus siya, daysa. Biya rasing katan, biya wayron kabidaan niya harukay manus siya. Sampay piyasod na siya sinusog ini. Doon man siya alam simbay, biyita niya ni maksud niya. Lang yun ako, tiya kainop ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halam sinta kainop ko, papabaitaan kaw sinin ikaw taw suluha. Nagtuwi lang niya nagtangis sinusog ini. Timu inluha nagtangis. Sarta na may taikan niya sinusog ini nagtatawat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala katan pardusan na hinang niya. Doon man lang niya, subo ko na yung secret niya. Bangunin mga kakahinang niya, unin amal ibadat niya. May papabaitaan sa sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya ni tausuluha. Di lang niya mamaita ka ako inusugin ni. Sampay liyukos ko papabaitaon. Doon man lang niya maya na siya. Mamaita bang uning kakahinang niya sa aun syarat. In syarat, subay ko rin pagbaita bang isungan niya. Di ko'y pamaita hamano siya bang isuntawi ni. Isungan niya ini. Musampa ko lang niya biyaitaan. Bangunin kakahinang niya. Inagilaw niya ka kusin mas usog ini. Yung kaunan ko ang pangdaigbay ko. Ang pangdaigbay ko bagay ko. Insin ni taka pamilya, taka anak asawa. Ubus nawapat siya. Pagwapat ka niya ini, amoy nawapat man yung pangdaigbay niya ini. Kaya na naman kulong yung kasigpitan sin family kiabin niya. O yung pag-usaha. Inhinang kulong yan ako naghinang sadya. Gadji-gadji rin takaran bukon siya taurayahan. Inhinang kulong yung mga mabot niyan panggagadji tungaon kong gadji ko. Inang tunga usalon ko pag napakakwa family ko. Inhang tunga dahil nga gadji ko hirir ko pansipakbay. Sa impagdil kulong niya kanila. Hanak ilo yan, iman habalo yan. Impagdil ko kanila, di nila kaingatan, inalta yan, di hiling ka. Hati di siya magpaingat. Sinsen nagsadak kasing pangalta yon para tungon nila sa jamat to. Amo pa kalong niya sila magkaingat, sinagsadak ka ako. Minsan in asawa ko rin na magkaingat, sinagsadak ka ako. Amo ito yung kakahinang niya. Magtabang siya mga anak ilo. Sarta yung pagtabang niya. Hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayrun do kay maksud unun. Sampay nakapamong inusog ini. Pagkabihat yung kakahinang sinambok usog yaon, nakapamong siya. Mapatut na tuwid siya mag-agad-agad. Iban si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halam sin suruha. Yato kakahinang hat, sadya siya nagnapa kasing pangalta niya. Nagnapa ka mga anak ilo. May tay kasud palang sin suruha. Uun hikasud sa may tan ini. Sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun sadya mo yat, tuwing kakahinang si Nabi Muhammad, mataod pa yung kakahinang si Nabi Muhammad, bang nato singuran, yung kakahinang si Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wayrun pagduarwa, makasud kita niyo, parang si suluha. Uno ba yung pagyan ng suluha? Amo yung tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman. Amo yung tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala mga miyamagada sunnah, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingaton sing kita yung sulwa. Amo na yung pag-aanihan. Sin amal ibadat. Yung pagtatanuman sin ibadat diha dunya. Maanising kita nyo halam sin sulwa.
insulga siya sa lingkat-lingkat piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron pa kita sin mata. Wayron pa diungog sin tainga. Wayron panangan-angan sin pangatayan insulga. Tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga bariman. Halam sin sulga. Buhi ni mano siya salama-lama rin na siya mapatay. Halam sin sulga makasahin mano siya salama-lama rin na siya magkasakit. Halam sin sulga bata baguin pangumulan si mano siya di na sila lumaas salama-lama. Ang nambuk maas babae miyat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah makasud ka ko inilong niya sulga. Long si Nabi Muhammad maas babae. Wayrun long niya maas babae halam sin sulga. Wayrun na maas halam sin sulga. Nasusin maas babae. In pangingat niya rin na siya makasud palam sin sulga. Sa impagbahas halam si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayrun maas babae halam sin sulga. Wayrun maas halam sin sulga. Sa balam sin sulga. Bata ba guna katan. Minsan kau malaas dia dunya halam sin sulga. Mahinan kau bata ba. Halam sin sulga. Inlanjang singkitan yukatan wayrun na pandak. Biasin lanjang hiapu na tu Adam alaihi salatu wassalam. Halam sin sulga. Magdul bayak na kau. Sintutung basan sin Allah subhanahu wa ta'ala kain. Pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in sulga sa lingkat-lingkat. In bay halam sin sulga bay malingkat. Long hi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qulna ya Rasulullah. Mimma khuliqal jannah. Dahil nilong niya pia panjari sulga. Long si Nabi Muhammad minal ma' dahil tubig. Qulna akhbirna an bina'il jannah. Ya Rasulullah baytay kami. Bang unim piag hinang halam sin sulga. Amuin bay halam sin sulga. Uno kahoy kasya. Patung kataw kan halublak. Siminto. Law sin Nabi Muhammad. Labinatun min zahab wa labinatun min fidda. In halublak piag patindog sin building halam sin sulga. Amuin asta na amu bay mo halam sin sulga. Bukun na nga halublak. Bukun halublak siminto. Sa halublak bulawan iban halublak pilak. Amoy at yung pagpatindog simbay mo. Bulawan in siminto niya. Bulawan bangkatan simpilak, bangkatan simbulawan, bangkatan simpilak. Mag-isnag imbay mo halam sin sulga, magsinag. Unim piyagpik kita antara simbulawan iban simpilak yaon. Wamilatuha ay tinuha almis. In amuin siminto piyagpikit kaniya. Lana mahamot kasturi. Amoy yung piyagsugpat ng hamok halublak, pahamok halublak. Bukun siminto sa lana mahamot. Subhanallah. Ilingkat sin sulga. Waturabuha az-za'faran. In lupa niya za'faran. Lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa husba'uha al-lu'lu wal-yaqut. Pangaring-ari halam sin sulga. Subhanallah. Musa. Yung pangaring-ari halam sin bay mo halam sin sulga. Hasabab din dito magmuhot-muhot yung kita nyo. Waman yudkhilha yan'am wala yayas. Isiyo-siyo in makasud param sin sulga. Halam nikmat na sadyas eh. Di na siya lingasun halam sin sulga. Di na siya lingasun halam sin bay niya. Wa yukhlid wala yamut. Tumaptap na siya halam sin sulga maghula. Di na siya mapatay. Wala tubla thiyabahu. Wala yufna shababahu. Bang siya makapanamong na sintamong na halam sin sulga. Intamongon niya yung di na magkaraan. Iban di na siya maglaas salama-lama. Subhanallah. Lang Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tungkol sin sulga. Al-jannatu laysa fiha shamsun wala qamar. In sulga lang niya wayrun na sugan niya iban wayrun na bulan niya. Wala laylun wala nahar. Wayrun na dumi wayrun na adlaw niya. Lakin tu'raf al-bakara wal-ashiyah binurin yadharu min qibal al-arsh. Sumugawa. Kaingatan mo alam sin sulga bang mahapon na atawakan may naat na. Kakitaan mo magsahaya dahil hababa sin aras sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah. Amo pakamo kun bulawan inbay paghulaan mo. Ada pun impun kahoy halam sin surga bulawan na. Bulawan impun kahoy halam sin surga. Kala Mujahid, ardu jannah min fiddah. Lupa alam sin surga ding nahapilat. Wa turabu hamis. Iban in bakun bunya lana mahamut na. Wa usulu syajariha fiddatun. Iban in punan kahoy. Batang kahoy alam sin surga pilat. Wa aghsaniha lu'lu. Wa aghsaniha lu'lu. Wa zabrajid. Wal waraq. Wa thamar tahta zalik. Ubus kahoy yaun dainun musa. Ubus indahun iban simbunga hababa si musa yaun. Faman akala qa'iman lam yu'zihi wa man akala jalisan lam yu'zihi wa man akala muttaji'an lam yu'zihi. Bangkau kumaun sin amuin bungang kau alam sin surga yaun. Kumaun kau nagtitindog matanam dah. Kapusok dah kau. Nagilingkod kau demikian makapusok dah kau matanam dah pagkaon. Kimukulang kau demikian sumukmon kayo pagkaon. Sumukmon kayo bungang kau halam sin surga. Surga landuk tu din lingkatnya. Kaya baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu lil malaika, inna Allah ta'ala mamung siya mga malaikat, at'imu awliyai. Tapos inna Allah ta'ala mga malaikat pakaunay mga awliya po yan, mga bariman. Mapakaunay sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpakaun kanila mga malaikat. Fayu'ta bi alwanil at'imah. Ubus dihilan na siya si mga malaikat sin duwaing wal na pagkaon. Duwaing wal na, duwaing nanam. Fayajiduna likulli luqmatin lazzatun ghayru ma yajiduna lil ukhra. Tiap-tiap sungit ni hamuk pagkaon duwaing nanam. Kuminam na sab siya duwaing pagkaon yung duwaing na sabin nanam. Duwaing wal na, duwaing nanam sin pagkaon. Fa idza faragu min at-tam, nang maubos na sila kumaon, mamungnin Allah Ta'ala mga malaikat niya, isqo ibadi, painuman yun lang ipon ko yan. Painuman na isab sila si malaika. Fayu'ta bi ashribatin, dihinan na sila sin duwaing pag-inom. Minom siya sin iinuman palagnan duwaing nanam. Minom na sab siya sinan si pag-inom duwaing na isabin nanam. Bang siya tumaubos na minom, mamungnin Allah Ta'ala. يقول الله تعالى لهم ممون كنين الله تعالى أنا ربكم قد صدقتم وعدي فاسألوني أعطيكم. Aku nalong yan Tuhan niyo. Kimahagad kamu simbayta niyo. Simbayta ako lang sin Allah Ta'ala. Habi hayon pangayo na kamu unong pangayon niyo kaku. Hiril ko kanyo lang sin Allah Ta'ala. Qalu lang si mga sila, Rabbana nas'aluka ridwanika marratain aw salath. Mangayo sila makatuya Tuhan namu, dihili kami karidaan mo. Fayaqulu mamungin Allah Ta'ala, qad raditu ankum, waladayya al-mazid. Nagrida na ako kanyo, iban aun paganap ko hiril ko kanyo. Lausin Allah Ta'ala, al-yawma akramakum bikaramatin a'zam min zalik. Habihayaun labutun takam sin lalabutan lami pamalaguding hatto. Fayukshiful hijab. Usang paukaban sin Allah subhanahu wa ta'ala intampan kurtina. Hipakita na sin Allah subhanahu wa ta'ala kanin tutungbasan ng Allah ta'ala. Fayanzuruna ilayhi ma sya Allah. Kakitaan nila na in uno kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipakita kanila tumbas sin amal ibadat nila halam sin sulga. Fayakhiruna lahu sajida. Sumujud sila pa Allah Ta'ala. Pagkita nila man mataw din tutungbasan sin Allah Ta'ala kanila halam sin sulga. Sumujud sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanu fi sujudi ma sya Allah. Sumujud sila sin sujud amuin haununu kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Summa yaqulu lahum irfa'u ru'usakum laisa hadha mawdi'is sujud.
mamungkan nila Allah Ta'ala ang katanin unyo. Bangun ka mo rin kasujuran. Karena ini bukun ini lugal pagsusujuran. Bukun amo ini lugal pag-iibadatan lang sin Allah Ta'ala. Fayansawna kulla ni'matin kanu fiha. Kalupahan nila yung kanikmat-nikmatan. Amo in nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubos yat tuhirir na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanila in amo in katan. Kaini katan. Amo in dirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakunu nazar ahabbu ilayhim min jami'in ni'am. Amo in pag-atub nila sadya sin nikmat. Dihil kanila sin Allah Ta'ala. Labi in bayak nila umatudhaon ng hakatan. Amo in kanikmat-nikmatan. Dihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila rin diha dunya ini. Summa yarji'una fatajidu riha min tahti al-arsh. Uset tumuwi na sila papamaybay nila. Uset tuy pahuyop sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin hangin. Amo in hangin hababa sin aras sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kugdanan sila sin hangin nyatto. Uset tumang sila kugdanan sin hangin. Mapinda na in pagkatao nila hati niya. Bat ini mahinang na sila bata bago sarta limingkat na yung kababaihan. Iban humansam na yung kausuhan. Pagbalik nila papamaybay nila. Kublaan sila ha family nila. Malingkat na katan. Ubos imyan sabing family nila kanila. Labiin lingkat mo usog. Dengsin amuin katay kud mo kamo. Hati niya. Dahil dito hatu limingkat ingkatan kababaihan. Iban limingkat daysab. Humansam daysab. Ingkatan kausuhan. Intutungbasan alam sin sulka mga tayo manghod na mga kami Islam. Matao din pag-inom, matao din pagkaon. Iban matao din hurul in, tutumba sa nabar iman. Kaasawahan, biya mga lingkat unubah alam sin sulka. Bukun hatamuk, ba't malengkan mataod? Pangasuburay hindi kakausan tapabaha. Minsan rin hambuk, kini kasigpitan na kita. Nabirin namang mataod. Kakaon, hibutang maun kay mukatan. Ada kalong mabalus sadya. Di na ako magpatod sin ibadat ko. Mamarahin na, inkarailan ako pagkaon, mamanaon na kaunon iban lamay-lamay niya. Jukup na hamok klase sadya, kan sumanda ko. Alam sin sulga, kumusog ka magkaon. Kumusog ka maginom. Kumusog ka sumuk, sampay pa asawa mo. Pakusukon ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. كرواية كان زيد بن أرقم قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم di matungin hambuk usok deng ahlul kitab dugay agama pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung niya Nabi Muhammad ya Abul Qasim atazamu anna ahlal janna ya'kuluna wa yashrabun ulong yan tausul ka mag-inom iba magkaon sila. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Huon lang niya magkaon mag-inom in tawalam sin sulha. Walladhi nafsi biyadihi. Siapaan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Allah Ta'ala. Inna ahadakum la yu'ta quwwata mi'a rajul fil aqli wasyurbi wal jima'. Sapahan ko pa Allah Ta'ala si Nabi Muhammad. Mattanto din hambuk din kanyo. Dihilan kamo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kusog. Biya sing kusog sin hanggatus usog. Kusog mag-inom, iwan kusog magkaon, iwan kusog magjima. Banging kusog mo riha dunya, kusog hambuk dah. Alam sin sulga, kusog hanggatus sing kusog mo mag-inom, magkaon, iwan magsuk pa asaw. Subhanallah. Asabab din dito. Pagkabihat yung kusog sing kita, magkaon, mag-inom, iwan magjima, subay tapataurun. In ibadat tarin di hadunya hasupaya matao din kakaon iban ni inuman iban kaasawahan sing kita haram sin surwa. Murah-murahan pangayon tanyo doa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mamaning kita nyo katan makasud palang sin surga iban makalayo kita nyo ring hasiksa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ding afinar ka jahannam karena ipagpangayo tanyo sa doa ikasuk na sin kita nyo palang sin surga biya na sin riwayat ti Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu namung law nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yas'al Allah ta'ala al-jannah 3 marrat qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah. Law si Nabi Muhammad isiu-siwin na ngayo doa pa Allah ta'ala ya Allah pasura ko palam sin surga
mamungin sulha, ya Allah, pasura na siya palam sin sulha. Wa man istajara minan nar salas marrat, iban isiu-isiu nagpatili bun dengan afinar ka jahannam makatu. Allah subhanahu wa ta'ala mamungin nar ka, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, palayo asya dengan afinar ka jahannam. Mudah-mudahan makasud kita palam sin surga. Iban makalayo kita nyo dengan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan afinar ka jahannam. Supaya makasud kita nyo palam sin surga na mamogbog kita nyo dengan kakahinang sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan nagmumpaat yung pangadya at kita nyo na hindi hadunya labi aura na magmumpaat hadlaw akhir makasud kita nyo palam sin surga. Hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, yato na ito na diyong in nasihat sin gurutan niyo. Pangman, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mahinang na ito paduman, pamintangan, ako huwi sin kita niyo. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, biyaon mangindua kita niyo supaya magkhatam sin program sin kita niyo. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.